Урматтуу медицина кызматкерлери, сиздерди кесип майрамыңар менен Ынтымак коомдук телерадио компаниянын атынан чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ак халатчан дарыгерлер ар бирибиз үчүн илгери үмүттүн, боорокердиктин белгиси. Кесиптик милдетиңиздерди так аткарып, калкыбыздын саламаттыгы үчүн күн түндебей кам көрүп жатасыздар. Адамдар үчүн эң баалуу болгон өмүрү жана ден соолугу сиздердин колуңуздарда. Оорудан айыктырат деп сиздерден кыйналган кезде жардам, мээримдүү мамиле күтүшөт. Ошондуктан ар бириңиздер ишиңиздердин жоопкерчилигин жогору сезип, берген антыңыздарга бекем турасыздар. Sizlar har doim bemorlar dardiga shifo bo'lib, ularning hayotini saqlab qolishga harakat qilasizlar. Желаю вам успехов, семейного благополучия и побольше здоровых пациентов. Sevgili doktorlarımız, saygıdeğer sağlık çalışanlarımız, bayramınız kutlu olsun. Sizlere sağlık, iş hayatınıza başarılar dileriz. Siz kendinizi değil, bütün milletli korumaya çalışıyorsunuz. Hepinize ayrı teşekkür ediyoruz. Bir yerde doktoru varsa yaşam ve ümit vardır. Koronavirüs nedeniyle hepimiz sadece kendimizi korumaya çalışırken. Your work is very necessary in our life. We respect you and we wish patients good health. Ден соолук бул чоң бакыт. Ошол бакытты көп жылдарга сактап калууда сиздердин салымыңыздар чоң.